Pero mo winy video na mo ikan. En winy eni kekan. Ngat me marom tien ma teka dada. Diri mo romo weko inno. Kameno nen ni jem mapol mo kane mar mo kane ibedo lurem ki weko inno. Dong ma be dano ma patrat ma wala mone ni ma luremi bene. Dano mari tien diri no wigo wilo. Ki maro ini kar ma ke nywalo ini ki bi mar ini kar me to. Dong gino mo ikan me romo timo ne chawa ni. Dano po before in mane kwani. Eno kai to. Wabi sharing. Wabi liking. Wabi commenting. Wabi mar gine timo ni. Meno dong ket ma wan wakeri. Ichwingwa. Machalo de Luo people. Machalo de Acholi people. Do meru. Wama lepwa. Ma karani kite kwar mamegu pire tek full. Watimu gine yoni. No wakonyo. Ukara. Dong ma lobo ni pe umir ki wacha waja ni ma. Dong machala choli, ang'eyo ni jemi mapol urenyo. Jemi mapol umir piny pi igin, jemi mapol umir ke chul bot wun. Kine diang mamegu ubi reny, umir ke chul bot wun. Ko uchero no dong ngo kamano dong pedong wache, pi reny muberu mwaka piare nyobok ki wiye bene. But dano mapol magutiyo matek, pi kuch ni uduk bot wa, guberu mapol. Ikine former district chairperson me Gulu Makiluoni Walter Ochara Odoj. Maubi toki International Hospital Kampala in Namwongo. Mwaka piara bigbi angwen. Eno beru ikin ngara chel mo beru ka wot ka chel ki gamente pa Uganda me chero ka solving pero me LRA insurgency mo beru Northern Uganda. Utoping on respiratory failure. 2005 ena yeo chwalo actually leaders me chero ka meeting Sam Kolo Ilamuo. Menu tit ma eno timo. 3rd March 2011 kwane obirwen. Ikin ngatu kene mapire beru tek. Mapire mero be tek potwa. Major General Dr. Julius Faki Oketa died in November the 5th, 2016. Heart attack. Mwakane nono mpira bichel. Right Honorable Speaker of Uganda, Jacob Ulanya, on the 23rd of March 1965, Kinyualo N. On the 20th of March 2022, N. Kwane Ubirwen. Ugandan agricultural economist, lawyer, and politician. Speaker of the 11th Parliament at 56 years old, Kwane Urwen. Kwane Urwen pingo. Win look about one. Jacob Omeo Yat Ama and you could borrow that. What to young here, Baba Pop, Piquan Yatya. A water dong terror or that. I think don't borrow. A cock the record not to me yet. Dong one Jacob was ni Latian Kimio Yat. Merogen Mokar dong. Accusation well, Bertie, when you get a 10 bell, Cherokee Quany Kia, Kitimo Jim anyway. But la pena ma dir dong ti bot du dire mai achuri nyu lao ni kiberu ping mono ke neno pingo la tem ni oto unyo patuoni getika tumoli kulu ngome ke temo beru ping ke neno ngo marat matika timme kom lutini wa
Kin lok mo kane ma iromo winyo ne ene lok ma la dit Jacob ulanya waju kila tem na achel Diana acheng ene ni atem na kote delicate chwal wet kaya lok eoni dit maka in iwinyo togo chi bi chwal bena togo but lok eoni dit ko pe yot chwal mai mako chalo gelaj pian to cha moy ken so bit mawai tuolo wa me ngere ni pe ngiu manga lo dira chule gidwa ta magiti katela level mapat madam ministers general manoy no ngat madit full ino ngat manoti enare pati madam chalo nyingi para mo wachugi but down to madam beyo mero fo ge mapugiti etini actually pe wa missing uno jonni no gi pe let them take good care of themselves wo gwake iwa yom ka waneno uno dwo mo takani tete iwa bena yom biwaje ni ma dano ma beyo dano ma romo beru raju bena bapa umar geno weng ma roma chiwa bingeyo ka tian geno mo dong mego moti achel ma keluoni mega riem logo jemi mapul bar kin jemi mapul ma logo ni to missing en be no putte no don peo missing ko win loke bene tinni ko win be loke kunyoni ci bene bi winyo geno mo kwanyo mabene ti kede marache ki bolo te gina pere tek acholi po wenyo jo eoni ke kan ma wechuni Major General Deputy Inspector General of Police Paul Lokech meno eno kinwala 1st January 1966 Ipadea District Uganda died on the 21st August 2021 age 55 meno gino mero wiwa po ye NRM madong tieni mon mono beru tie Uganda enoni don ko beri kilwoni Uganda People's Defense Force it turned to be Uganda People's Defense Force because don work giti lojo but gengu binu luen makilwon gen NRM no so we won't mak gini enoni don ngo ma jo wa magichar ka pa NRM gichwaro pingo ngo motime tangible thing magiromo nyoto wani any chiwe white bene ni achuri ko chala bolo ku dir ma jo bolo gi kwen kui yanan peti chame wachu in ngo mo meritim yaro in romo yer ngo mo meritim ento wake ke de party enini ni kono yelo ni bas pa Museveni ni po bi konyo ngari mo kan because peti gino mo romo chimone mapat ke gwa yo manana make yubuni mapat ke Latin peace mon magen gi wajo ni tieni which is there a little bit here but peace vero mi roberi gina chama lutuale uni ugwa ngomwa peke gwa keken kiti kere kifu bene menani wagwa ko mamekwa what do you leave me chingwa we wapo wile kwan what do you kitalen mit malubami irwani melok ke ko wa what do you kere kare dong hen me cher ka fu kor dugo o chiro fu ko wa lakeo menu gen mabe mabikato genu mo ken to ber ka rin ko lutini paji pe wa beru ka cher ka supporting genu mo ma wan po ngeo tere go ngomu wa ngu betolo wit lutela unyo lutela pere wan wa bi gwa uno ngom machalo wan ka wa go ngom wa wan wa betolo kere lutela magene gi miero ni guchwalo gen but wan wa betul machalo dano magitigang o gwo ngom mamekwa wan kikongwa la bon local lutela piana niang ni kunyoni kromo wilu dano but tiene be po ne meru iwaru beno ya wara pirete eru ne meru waru beno ya wat pirete po ne lutela chole weko gandonga nga weko la bolwan Tina chule weko gandong kanga iye. Kana weko gandong kanga weko la bolowang. Ibu yo po doin chingwa. Gogo gin mapiel tek waro funyo lutini wa wek pediri maja gu beri wiyat. Wiyat ti ngom panga. Diri maja wi penyo ne. Diri maja politician po gengi. Lok gi lok teki peti gino mo in their favor.